Middle East buaina lianzokin a irchua kang ti hlauna chu atakin athleng dik tange nge e an ramsana a thole ni zan khan Iran chuan Israel lama missile zahni do na chua Palestine mi pakhatin nunna chan ti lawa chuan nunna chan an omlawa mase Israel chuan awa chou chua po ni lawa Iranin aron beingot mai hi a chan let ngei tur thu apuang ngal zata Middle East ramthil ti thei pahni te hi indona muala anin mutak takang ti te po a hlau om chho ta via wane tuntrum boina intran na October ni saria tangin niza thum som ruk kanita a indona hian zia omlam apan tak theilawa Israelin tun naya Hezbollah ruaitu Hassan Nasrallah ada thra a Lebanona leilam sipayatir lutran mek boka hengkara hian Iran chuan atho puite humatum tilantir na te poniang missile za somriat tholeni khan Israel lam hoin akap chuaka Iran hian April tha a Israel hi missile tam tham takin alokap to bokani kha tuntruma hian Iran hian missile lama athiam na lantirna fata ledang athlok chakchi te ahmang nia tarlana nia heng missile te hian kilometer sang khatle zali bor vela hla te ankap theya Israelin vena Iron Dome chuan ka thla ka harsat nia soyania chutila in Israel sangoi zon pui ramte chuan aka thla konga hian Israelan pui thu ansoi chuak ve thungane Israel sangoi zon pui te hi US Britain le France te ani deuh ber Iran hian Netavim Air Base Israel F-35 indau thlona omnate Negev thalera Hatzerim Air Base tele Tel Aviv Mossad mun puite anbei nia soyane an missile thlok chakchi hi athlo laya atlak natur an lorin lok sondang lam thei khopania wangin ka thlak a har hle a ama a Israelin aka thlak te khan chakna thruya tuiri lamchi an man lain tunami te hi chuan asakhat lamchi an manga an thlodan hi akap chuak tu te chuan an thunun thei pha boka Iran lamin kanbitum za somkwa fue antia Israel US in atamzok kan lo ka thlak sake antive thungane tuntrum hi kumsang khazakwa somruk pasari Arab le Israelin do hnua Middle East boruak tranlai ber anita meka zona pui ber nita chu heboina hi engtiang takana inge apun lunang ti hi anita deuh ber Israeli ambassador to United States Michael Oren chuan Israel ramatranga thir chuan October ni saria tang khan indona kan machona tuna phei chuan zawzokin adar tameka kan chona machon hi nam angin kanom zel donem ti hril tu ni ati hetia Israelin Iran laka beina ato hi ramhrang rangin andema Israel chuan changle turin dikna nei antia Germany phei chuan Iran ambassador chu anlungoi lona lantirin anko ngeya amaro chu ramhrang abikin US chuan Iran sahuat a nuclear buaipui nai ro chu bitum lo turin Israelan ngena Israelin abeyani chuan indona tak chu soingai lova chiang sa ani don ninan hriani Israel hian Iran nuclear cherna hi angai mo in alo dangat ngat to achangle computer virus mangin ati chiat saka an scientist te atha sak thrin bokani kha hetianga anchet na hi chu kim changin video masalama kantarlan to kha tuna Iran chanlet na hun rem changa in honga a nuclear boipui na hi bituman chak zekin expert lam chuan an ringa ani lo vek poin an khopui thiang hlim Isfahana sipai omna mun be temo an long cholna mun tele tuial thei chek na te mo po ani mai thei tinan soi
hetia Iranin Israel be ma hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Chcha asoya Iran zalen nakko la eng nai to anram op tu Muslim kal filor howatranga anzalen huna chuan masang nampatni Israel Persia mi te hian remna kan nei to ang atia amairo chu rearial manlo Iran anron chezui ngal zata Israel hian engtin nge chan let don ti hi tuna khovel clear ber aneya US chuan boruak thel dai tumin Israel chan let dan tura hian rotna siam puyatum nia soite oma Netanyahu ero chuan Iranin min bei hi anti sualian takani tina soile bok Israel Iran te inkar boruak chemal tu hi Israelin Iran man trangkai helpol ruai tu te atha tak fowang ani pakhata chubaka chuan Lebanona Israel hian che ta tho zui vele chi abok nen a tho puite thlop na lantir nan acheta nia soyania Iran ruai tu te chuan chet tur nge chet lo tur tia hun rei tak chung an soi hoa missile za somriat borvel an thlo chuak ta nia soyane Lebanona Israel chetna hian thotrani khan leilam sipai antir chuaka bituk chin nein beipui thlak na nie tin Israel lam chuan an soya an chetna hian Hezbollah te chuan Israel lu theiturin le hnuai kong anver thlu amaya chungte chu ti chhia chakan tum hani ome Southern Lebanon hian engtianga thukin nge luan tum ti hriatani lova mase tholeni khan aram riatranga mel som panga vela hla chu sipaite hian an thleng nia hriatane Hezbollah sipaite nanin kapa hei hi indona inkana hmashruai niin Hezbollah phei chuan an soi nge a Israel lamthung chuan an thlona te chet na hmangin firfiak mun ma za som nga vel an ti cheto nin an soi hetilai hian Israelin Lebanona sipaite a chetirna hian an sipai pakhat an hlo to thungani Israel hian UN General Secretary chu anramalu an phalo mi amai Iranin missile manga abeina chu hepa hian adem thadu lowa Israel noksak katizokin firfiak pongsol tu le tual that tu te athlo pani antea UN General Secretary Antonio Guterres hi UN Mighty Bal tua anchua boka UN try to pa hian Middle East boruak sosang chhozel chu adem thule inka hai nei thuai tura adu thua soya Iran demna lam hoizong in thu achak chuak lem lawa ram sang sang ruai tu te ro chuan Iran an dem thu te inven himkonga Israel an thlop thu te an soi hlomane Iran missile te hian Israel a thleng nge ya ti chiat po nei nuala hetila hian nimin khan Tel Aviv firfiaka chetna a thlengin thile hliam anom nuala firfiak mi pahni te hian mi an vitin silain met puak nin an soya an chetna hian Israel mi pasari an thi baka mi som paruk vel an hliamane Israel police le sinbet la minan tarlan danin firfiak te hian rel te chi an ti dinga silain met puak ta chiam maya chumi hnua chuan konga kalte an bei chhun zom le a police le veng tu dang ten anjinga pakhat zok hi an kap hluma pakhatin hliampuya tuar bok nin an soya poikhoi tua pu pahni te hi Hebron a cheng te ane ovain lama Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan atol rel polte security meeting anei puya Iran chanle dan tur an ngai tuina rinom hetilai hian Italy chuan G7 truth kho makowa remna le muanna awm theina tura malak dan tur an soi ho ve thung don ani buaina pun lun dan hi Israel le Hamas in kar ani phota ani chu buai thang in ngei lai nei manglowang kha ania chuta Hezbollah akang kaya chuta tang chuan tuna
Iran thlengin al chuak ta a. Iran hian Israel hi hele atanga nuai chimi an tum thu an lo soifo to thina. Hewang hian Israel chuan nuclear buai pui konga ral thua matan an mangang ti hlavin alo ti buai ngat to thina. Rampahni te hi anin do chuan Middle East boruak atrang hle ang ti hi ahma tanga an lo soi thin dan ania. Tuna atakin athleng chho ta meka. Nasatakina aldonem ti ro chu hunin ala hril don niin alange.